Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo bukomeza. Uyu mugabo akomeza avuga ko guverinoma y'Ububiligi yakiriye neza cyane iki gikorwa, ariko nk'umuryango w'abibumbye wo waracyamaganye cyane, abivuga muri aya magambo. Muri raporo y'intumwa z'umuryango w'abibumbye, Ububiligi babushinjaga kuba ku isonga y'umutekano muke n'akajagari kose kari mu gihugu. Mu by'ukuri ku bwabo baba baranasabye ko nirukanwa ngahita nsubira mu Bubiligi, natunguwe ahubwo no kuba atari byo iyo komisiyo yansabiye. Nyamara ariko ibyo ntacyo byahinduye ku byerekeranye n'uko ibintu byari bimeze. Igihugu cyari kimaze kugwa mu mashyaka y'abahutu, ndetse n'igisirikare twari turimo gutegura cyari kigizwe n'abahutu gusa. Akazi kanjye nari hafi kukarangiza. Ibyabereye i Gitarama bimaze kwamaganwa n'umuryango w'abibumbye. Hagombaga gutegurwa amatora y'abadepite, akaba yari yarasakuje cyane nk'uko twakomeje kubigaragaza. Nk'uko byateganywaga n'umuryango w'abibumbye, ubuyobozi bw'agateganyo bwagombaga gusimburwa na guverinoma y'ubumwe. Muri iyo guverinoma amashyaka yose akaba ahagarariwe. Imirimo ya guverinoma n'inteko ishinga amategeko byari byashyiriweho i Gitarama. Bivugwa ko bihagaritswe n'umwanzuro nimero 1605 w'inama y'umuryango w'abibumbye wo kuwa 27 z'ukwa kane 1961. Nyamara mu by'ukuri byakomeje gukora kuko abaminisitiri bagumanye ibyangombwa. Nyamara mu by'ukuri byakomeje gukora kuko abaminisitiri bagumanye ibyagombaga kubafasha mu kazi byose kugeza igihe amatora yabereye, ndetse n'ababurugumesitiri bagumana imyanya yabo kandi bakomeza gukorera amashyaka yabo. Ibikorwa byo kwiyamamaza ubudepite ndetse n'akamaramaka, kimwe n'ibyari byabaye mbere mu matora y'abayobozi b'inzego z'ibanze, byaranzwe n'imvururu ndetse no kwibasira abo mu mashyaka amwe n'amwe nk'uko abo bashakashatsi bakomeza babitubwira. Nk'uko n'aya mbere byari byagenze igihe cyo kwamamaza, haba mu matora y'abadepite haba mu matora y'akamaramaka. Ibikorwa byo kwiyamamaza byaranzwe n'ubugizi bwa nabi ndetse n'iterabwoba, akenshi bigakorwa n'abayoboke ndetse n'abayobozi ba parimehutu, cyane cyane ku rwego rw'amakomini. Byibasiraga abayoboke ba unari ndetse n'abatutsi. Icyo gihe hongeye kugaragara abantu bishwe, amazu aratwikwa, ndetse n'abantu bongera guhunga.